Ese koko ninde wari inyuma y'ibikorwa byo gufata umujyi wa Uvira? Raporo nshya y'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye ryashyize mu majwi General Retired James Kabarebe wabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho iyi raporo ivuga ko yagize uruhare mu ihuzwa ry'ibikorwa bya gisirikare byatumye AFC 23 ifata uwo mujyi. Ariko se iyi raporo ivuga iki mu buryo burambuye? Se ni ibihe bimenyetso itanga, kandi u Rwanda rwigeze gusubira zarute ku birego nk'ibi? Tugiye kurebera hamwe by'ingenzi bikubiye muri iyi raporo n'icyo bishobora gusobanura ku mutekano n'ibiganiro by'amahoro muri Burasirazuba bwa Kongo. Raporo ishobora kongera kuzamura ubushyamirane muri diplomasi y'akarere k'ibiyaga bigari. Iyi raporo nyine yagiye hanze, aho impuguke za Loni zishyira mu majwi n'undi General Retired James Kabarebe ku bigendanye n'ihungabana ry'umutekano hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni The Quick Times News, wowe icyo usabwa no kujya hasi ari subscribe ugakandaho, ubundi tugakomeza kubana. Kugusengurira iyi nkuru ndabanza nisunge ibinyamakuru bibiri byandikirwa ku butaka bw'u Rwanda, bwiza.com, aho bakoze inkuru ifite umutwe ugira ati Loni yashinje General Retired Kabarebe kugira uruhare rukomeye mu ifatwa rya Uvira, mu gihe umuryango nabo bakojeje ba muri wino barandika bagira bati Loni yashinje General Retired James Kabarebe gukora operasiyo ikomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izo ni inkuru ebyiri zanditswe n'ibitangazamakuru bikomeye hano ku butaka bw'u Rwanda, ariko n'inkuru ziri kugenda zandikwa hirya no hino ku bitangazamakuru mpuzamahanga. Reka duhere kuri bwiza.com. Raporo y'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye kuri Kongo yashinje General Retired James Kabarebe, hoze yari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, kugira uruhare rukomeye mu ihuzwa ry'igitero cya AFC 23 cyafashe umujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Iyi raporo ivuga ko igitero cyagabwe kuri Uvira cyari kiyobowe mu buryo butaziguye na General Sultan Makenga na Bernard Byamungu, abayobozi ba gisirikare ba AFC 23, ariko yongeraho ko General Retired Kabarebe yagize uruhare rukomeye mu guhuza icyo gikorwa cya gisirikare. Impuguke za Loni zivuga ko mbere y'icyo gitero amakuru zahawe n'amasoko atandukanye, harimo ayo zivuga ko aturuka muri AFC 23 na RDF, yagaragazaga ko gufata Uvira byari byateguwe mbere. Uyu mujyi wa kabiri munini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo wafashwe kwa 10 Ukuboza na 2025, nyuma y'imirwano ikomeye yari yatangiye mu mpera z'Ugushyingo 2025. Raporo ya Loni ivuga ko kandi ko ibikorwa byo gufata Uvira byari muri gahunda yo kwagura ububasha bwa AFC 23 muri Kivu y'Amajyepfo. Raporo igaragaza icyo gikorwa cyabaye mu gihe uwo mutwe wari umaze kwagura ibice wagenzuraga muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ayaho amakimbirane yamaze gukomera muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye General Retired James Kabarebe ibihano zimushinja kuba yaragize uruhare rukomeye mu Faransa mu fasha u Rwanda ruha M23 mu bikorwa byatumye uwo mutwe wagura ibice wagenzuraga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo ni inkuru yanditse kuri bwiza.com, nawe wagenda ukanyuzamo amaso ugasoma. Ariko no ku kinyamakuru Umuryango nabo bakojeje ibaba muri wino barandika uko nabikubwiye, banditse inkuru ifite umutwe ugira ati Loni yashinje General Retired James Kabarebe gukora operasiyo ikomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Raporo nshya y'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyize mu majwi General Retired James Kabarebe, wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, mushinja kugira uruhare rukomeye mu ihuzwa ry'ibikorwa bya gisirikare byatumye umujyi wa Uvira ufatwa n'ihuriro rya AFC 23 mpera za 2025. Iyi raporo yagaragaje amakuru mashya ku buryo ibikorwa bidasanzwe ya gisirikare byabereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
byateguye kandi bigashyirwa mu bikorwa mu gihe intambara yari imaze gufata indi ntera burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko impuguke za Loni zibivuga, igitero cyafashwe nk'icy'ingenzi mu rugamba rwa AFC M23 cyo kwagura ibice igenzura, cyayobowe ku rugamba na General Sultan Makenga na Bernard Byamungu, bombi bazwi nk'abayobozi bakuru ba gisirikare b'umutwe. Raporo ivuga ko abasirikare bari bayoboye ibikorwa byo ku rugamba, ariko ikavuga ko General Retired James Kabarebe yagize uruhare rukomeye mu guhuza ibikorwa byose byatumye icyo gitero kigenda neza. Abakozi iperereza bavuga ko mbere y'uko Uvira ifatwa bari bamaze kwakira amakuru aturutse mu masoko atandukanye, arimo ayo bavuga ko yaturukaga imbere muri AFC M23 ndetse no mu ngabo z'u Rwanda RDF, agaragaza ko umugambi wo gufata uwo mujyi wari warateguwe mbere, kandi ko wari uri mu mugambi mugari wo kwagura ububasha bwa AFC M23. Uvira ifatwa nk'umwe mu mijyi y'ingenzi muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera umwanya wayo mu bucuruzi bw'ikorezi ndetse n'umutekano w'akarere, umujyi wa kabiri munini muri Kivu y'Amajyepfo nyuma ya Bukavu. Raporo ya Loni igaragaza ko imirwano yo gufata uwo mujyi yatangiye gukaza umurego mu mpera zo Ugushyingo 2025, mbere y'uko AFC M23 winjiramo kwa Cubukoza 2025 kawushyira mu maboko yayo nyuma y'imirwano ikomeye. Impuguke za Loni zemeza ko ifatwa rya Uvira ritari igikorwa cyari, ahubwo ryari kimwe mu bikorwa byari bigamije gukomeza kwagura ibice bigenzurwa na AFC M23 nyuma yaho uwo mutwe wari umaze gufata ibindi bice byinshi byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi raporo ije ikurikira ibindi birego byagiye bishyirwa ku ngabo z'u Rwanda n'abayobozi bamwe mu mahanga bavuga ko rushyigikiye AFC M23, ibintu Kigali ikomeje guhakana inshuro nyinshi. Mu bihe byashize Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zafata ibihano General Retired James Kabarebe zimushinja kugira uruhare korwa byatumye AFC M23 ikomeza kwagura ibice igenzura muri Kongo. Amerika yavuze ko Kabarebe yari umuntu w'ingenzi bikorwa byo guhuza inkunga u Rwanda rushinjwa guha AFC M23. Nyuma y'itangazwa ry'ibyo bihano, guverinoma y'u Rwanda ibinyujije muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'isi byamagana ko nta shingiro bifite, kandi ko bitazatanga umuti ku kibazo cy'umutekano kimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'itangazwa ry'ibyo bihano, nyine guverinoma y'u Rwanda yarabihakanye. Mu itangazo ryayo yagize ati ibihano bya OFAC nta gisobanuro kandi nta nishingiro bifite. Ibihano byakemuraga amakimbirane muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, twari kuba twarabonye amahoro mu karere mu myaka ibarirwa muri za 20 ishize. U Rwanda rwakomeje rushimangira ko ikibazo cy'umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kidashobora gukemurwa n'ibihano cyangwa gushinja ibindi bihugu, ahubwo ko hakenewe ibisubizo bya politike byimbitse byita ku mpamvu nyamukuru zateje aya makimbirane. Ubwo nuko bimeze aho kuri ibyo bitangaza makuru byose byanakirwa hano ku butaka bw'u Rwanda. Gusa siho gusa banditse kuri iyi nkuru, kuko n'ibitangazamakuru byo hirya no hino, yaba ibitangazamakuru mpuzamahanga ndetse n'ibitangazamakuru byandikirwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nabo bagiye bandika inkuru zitandukanye kuri izi raporo. Nka Congo News Update nayo yanditse ku bijyanye n'aya makuru, ndetse ni raporo ya shami y'umuryango w'abibumbye Loni. Mu gusoza raporo nshya y'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye yongeye kuzamura impaka ku ntambara imaze imyaka myinshi ibera muri burasirazuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo turakomeza gukurikirana uko impande zitandukanye zizitabira iraporo n'ingaruka ishobora kugira ku mutekano n'umubano w'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. The Quick Times News nk'ibisanzwe cyo sabwa ukujyaho hasi ari subscribe, tukajya tubana muri gahunda zitandukanye tukugezaho amakuru agezweho, yaba yo mu Rwanda, mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, mu karere k'ibiyaga bigari, muri Afurika muri rusange, ndetse muri Burasirazuba bwo hagati ndetse no mu burengerazuba bw'isi, aho hose tuba tuhabaye 5 kuri 5. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bane namwe, mukomeze kugira intangiriro nziza z'ukwezi kwa karindwi.